Dobroveče. Igramo memorije. Gasi, okej. A moraš se približiti pošto ne vidiš. Ne, to je dobro, ajde. Ko je vaš protivnik? Hvala. Da, molim vas gospodine, predstavite se. Švenda Miloš. Tako je, jedan jedini, on, taj čovjek, taj. Hvala. Okej, ko prvi igra gospodin? Prepustit ću domaćinu. Ne, ja sam Aha, vrlo znači pošten i kulturan, dobar čovjek. Da. Moram se malo udaljiti. Čekajte. Na vašem terenu ću doći. Svaku. Okej. A drugu će nam... A čekaj, ne može da se vidi gameplay vas dvojica odjednom. Jebi ga, bitan je gameplay. Dobro, onda dolazimo ovako. Dobro. Gospodine, niste ništa uboli, zar ne? Tako je. Trojanski. Trojanski konj. Vidite, džiha. Džiha, da sve 4 noge. Kako ide? Nisu ruke. Ne. Da, stani, u stvari izvadio sam ovo, da, i onda trebam, uzet ću ovo. Šta je ovo, what the fuck je ovo? To su kockice. Kockice. Dobro je. Okej. Reketi. Peniski reket. Đoković. I broj. Đoković. Aj, vidi lopte. Balls. Balls, ali ne, ja pokazujem na testi se, znate kao fora, smešno. Au, brat. Ne, neću ovdje. Ovako. Ženski roll-show. Ja. Zanimljiv izbor. Fuck yeah. Ajde, izvolite. A-train, brate. Vlak. Okej. Boss. Na srpskom. Balls! Nevjerovatno. Tan. Ne, kakva nesreća. Ništa. Ja sam glup čovjek. Lopte. Da. Bravo! Svaka čast, gospodine. Čestitam, evo ruke. Hvala. Svaka čast. Sportsmanship. Fuck yeah. Ajmo dalje. Vi otvarate. Tako je. Ja se izvinjam. Pogodio si tačno. Lutka. Ženska igračka. Kišobran. Kurčina. Možda je sunce. Onda ne bi imao trčku. Ja se izvinjam. Ja se izvinjam. Ne znam, gospodine, ne razumijem. Nemam pojma. Nevjerovatno. Da li je to ono što ste malo pre bio tvrdili, gospodine? Možda je bio suncobran. Ovo je kišobran. Tan. Fuck! Bubnjevi. Brakele! Okej, ne, ništa. Možete nastaviti, gospodine. Vus. A-train. Vlak? Ne. Vuk Stepanović Karadžić. 10 dinara. Vuk Stepanović Karadžić. Jeste. Netačno. Ne. Igramo u 10 dinara. Vaši bolestan, brate, to sam i ja zapamtio. Gospodine. Vus. Nice! Česti vlak. Snimaš? Da. Okej. Izvinjavam se zbog isječka, imali smo... Tehničke probleme. Stali smo da je Tačno tako, Tugita Balugi ja sam pogodio vamo 2 vlaka i nastavljamo dalje. Čestitam. Gdje smo stali? Na izlačenju. Hvala gospodine, hvala. Stavit ću to ovdje kod mene. I uzet ću ovo. Ne, to sam već uzeo, ja bih rekao, uzet ću ovo. Brodić. Ovo je, brate, onaj tugboat. Ja bih rekao. Čestitam. RNG, godovi su me blesovali, bre. Što mi to kažete? Čestitam mom protivniku. Hvala gospodine, hvala. Molim vas da osvetlite. Okej, hvala vam. Vojpi. Molim vas, nemojte publiku da snimate, ne okreći se tamo. Neću, ne brinu. Dešava se nešto... Možete vrlo da zanimljivo. nastavite. Naravno da mogu, naravno. Okej. PC. To do sad nije bilo. On se pojavio. No. To su klizaljke. Je. Izvolite, gospodine. Ne trotinet, nego tricikl. Preuzmem se reći. I čajnik. Okej.
Tricikl. Jeste? I kolica. Da. Zanimljivo. Meda. Plišani. Freddy. Five Nights at Opet Freddy's. skateboard. Treći put sam izvukao skateboard. Šta je ovo? Neki kantice. Jeste? Kantice opet. Suka, bljet! Možete da započnete svoj potez? Da zapušim. PC. Jeste? PC. Dobar O, Dobar RNG. Svaka čast. bravo. Imali ste sreće. Možete da nastavite. Please proceed. Ženske rolšove. Jesu? Benski reket. Okej, ovako. Ovo. I... Biće ovo. Au. Tako je. Sao sam i razmislio sam. Svakom čast. Ne, Tamo su. Da, sam šta ovo stoji odvojeno. Hvala gospodine, hvala. Sviđa mi se kako stisnete, imate baš, zračite tom muškom energijom. Testosteron, jebeno ste muški. Respekt. Respekt. Sportsmanship. Jeste. Okej. Kombi? Van. To je kamion. Ne. Nešto jest. I uzet ću. Uuu. Tricikl. Yes. Ako ste dobro zapamtili, tu karticu smo pre već videli. Ali Miloš nije, te si reći. Meda. Meda. Pa dobro, meda može da ide u Kolica. kolice, tako da. Ne. Kolica. Gospodine Miloš, Ja nisam nervozan. ide li to? Ide. Dobro. Auto. Yes. To je nevjerovatno. Izvolite. Lutka. I lutka. Svaka čast na dobrom pamćenju. Hvala. Možete da nastavite svoj potez. Puzzle. Puzzle. Wow. Klizaljke. O moj Bože. Allah. Allah. Stiska pesnicu. Fatalna greška. Fatalna greška. Da. Pogrešio sam. Ja se izvinjam, zaista. O moj Bože! Puta madre! Možete Da, ide. nastaviti svoj potez. Idete. Voštane bojice. Gej voštane bojice. Ili su I- drvene? i Ja bih rekao neka- su drvene. Prikolica, šta? Kolica. Puzle. Opet. Da. To je nevjerovatno. No. Skate. To je skate. Obe kartice smo malo pre videli. Da. Čajnik. Definitivno jeste. Trojanski konj. Ja se sećam gde je to. Za malo. Kartica i lopasnica. Niste uvatili to, gospodine kamermane? Ne. Dobro. Ništa se specijalno. Da. Niti bitno, ni važno nije desilo. Dok ja nisam bio u kadru. Ali sad će se desiti nešto specijalno. A to je da ću ja da pogodim. Da vidimo. Kažem. Ovo sranje. Ovo ovdje. Ovo. Gdje bi ne valjda. Da se nalazi... Tu. Skoro. Za malo. Miloš ima sledeći potez.
Molim vas, gospodine, da osvetlite da bi mogao da... Izvinjam. Ok, hvala. Idemo. Malo sam ćorav, ne vidim i tek to. Skate! Svaka čast. Ovaj gospodin preko puta Medere, definitivno. Ima bolji RNG. Ali, da li će to da se promeni? Stay Vidjet ćemo. tuned. Knjige. Knjige. Nikad to nisam koristio. Opet prikolica. Prikolica. Prikolica nesreće. Ok. Razmišljam. Gospodin Vukas veoma pametno razmišlja o svom sljedećem potezu. I nalazi Društvenu igru. da, koji izgleda kao šah. Da. Kamion. Dobro. Ništa. Idemo dalje. Pa sam zapamtio. Wow. Svaka čast. Svaka gospodine, čast. dosta moram da čestitam. Izvolite, nastavite, molim vas. Prikolica. Nesreće. O moj bože. Znao sam da je bila... Ovo je za... Dobro sam. Ovo je jednostavno zapanjujuće. Poštene bojice. Puzle. Da? Sram. Jest. Bravo! Čestitam. Svaka čast. Yeah! Dobro, publika, molim vas. Čestitam. Pa, dobro. Cenim to što vi mene cenite. I idem dalje. Tricycle. Negde kod tebe. Čajan. Molim vas, okrenite to, gospodine. Hvala. Izvolite, igrate. Meda. Da. Suka! Svaka čast. Možemo dalje. Poštene bojice, opet. A otvaramo samo isto. Monotoni smo, moramo malo da promenimo. Pa da. Peniski reket. Peniski reket. Đoković. Đoka. Ima veze sa penisom. Ma da. Kantica. Kantice i lopatice. Kantice i lopatice. Kantice. Svaka čast. Fuck! Game. Možete nastaviti dalje. Tako je, da, svakako. Trojanski konj. I još jedan. Ovo je zapanjujuće. Puzle. Auto. Idemo dalje. Vukas, možete započeti svoj sljedeći pot. Da, gospodine kamermane, mogu definitivno. Knjige. Malo razmišljamo i menjamo pozicije i... Meda. Zanimljivo. Vrlo... Otvara gospodin Medu. I otvara još jednog Medu. Kako se osjećate povodom toga? Osjećam se sranje. Znači, sere mi se od ove igre. A vi? Pa, brate, ide. Koje gubljenje, cringe. Ajmo dalje. Cringe. Poštene bojice. Ali da, igra je RNG. Poštene bojice. I zahteva sreće. Prosto, treba imati sreće. Ja sam otvorio 2 poštene bojice. Svaka vam čast. Da. Bravo. Da ne bude da sam varo. Svaka čast. Nisu uključeni čitovi. Kamerman, beži bre u pičku. Idemo. Ovo još nismo otvorili. To su neka... Knjige. Ovo sam čak i ja zapamtio. Bravo. Čestitam. Bravo. Čestitam. Stvarno zapanjujuće.
Trka, brate. On to sa kita, Trka, brate. Beži, bre, nemoj to da snimaš. Kameraman! Ne, u redu. Možete nastaviti. Beži ti tamo. Možete nastaviti. Publika, brate, retardir. Mogu, Da, society, ono, nas jebe. Jest. Ne. Niste vi na redu. Gospodine, Ja ću da se kaznim. Izvinite se, odmah. Ja se izvinjam. Kaznit ću se. Vaše izvinjenje je prihvaćeno. Nemojte da se nervirate. Dobro, čekaj da se kaznim. Nema veze. Ajmo dalje. Mentalan sad. Bubnjevi. Badum! Nemoguće, otvorio je peniske rekete. O moj Bože! Evo, gospodine, da. Koje pamćenje? Ovo je stvarno. Ja se izvinjam. Nemoguće, puzle. I još jedne puzle. Ovo je fascinantno. Otvara dečje kolice. I otvara. Tricycle. Idemo. Svakam čast. Zapanjujući. Hvala. Idemo dalje. Auto. Motorno vozilo. Da, slažem se. Jeste. Drugo motorno vozilo. Jeste. Kojima? Ništa. Pogrešio sam. Bubnjevi. Badumc. Još jedni bubnjevi. Jedni. Bravo. Bubnjevi. Možemo dalje. Za malo. Lol. Čestit. Svaka čast. Hvala. Čestit. Ajmo dalje. Ok. Paleta. Jest. Za likovno. Ma, one vodene boje, brate, od I malih dece. motorno vozilo sa 2 točka. Jest. Bebina kolica. Miloš, vamo pažljivo. Razmišljao sam o sljedećem potezu, ali greši. Motorno vozilo. I još jedno motorno vozilo. Jeste. Ok. Bebina kolica. I paleta za likovno. Veoma frustrirana reakcija gospodina da ne kažem. Vukaza. Izvoli. Bebina kolica i još jedna! Bebina kolica. O moj Bože. Ovo je zapanjujuće! Možemo dalje. Pitam se kako će li ovo... Vuk Haradžić mora da... To je to. Da. Pitam se... Nemoguće! Želim da vidim... Da. Pruženo ruke. GG za Svaka gospodina, vam čast. osvojio je 10 dinara, bilo je vrlo zabavno. Pravi protivnik, sportista dobar, mislim... Sportsmanship, u smislu da dobro se ponaša i ja njega cijenim i sve, ali jebem ti ovu igru, fuck this! Jer to outro? Da prekinem da snimam? Vukas?